Okay, Manang Marieta is online. Thank you, Apo, head coach. Ayan, thank you, Apo, head coach Kadimot. Isuna. Ano nga cockroach. Okay, hello ating Junin Balong and kakabsat na himbag nga daw yung amin ko na ni Manang Marieta. Manang Marieta, Happy Mother's Day kan ka. Happy Mother's Day. And Elsie Bergonya is listening from Hong Kong. Ayan. Ayan. Manang June, kinamak pa ikablaw mamat ni Mamang Kote. Happy Mother's Day. Nico Delia Balacano, iti Baluarte. It's me, Jeffrey Balacano. Thanks, Manong June. Ay, yun nga bakti ko iti. Hello, Kaaruba. Hello, Manong. Kantain nyo man. Manong DJ Iliw. Thanks you and God bless. Naabak kayo mo. Hahaha, ano siya, coach ka champion dan Naku, nagsauma ni Clifford. Okay, Lily Beth De La Rosa is also with us watching from Agor ka din namin bagano from Paris. Ayan, Paris, France. Paris? Taon S na yan? Talagang i-pronounce mo di Paris. Paris. Paris, Cagayan. Paris. Isang organ di Seriala eh. Seriala. Sosyala talaga. Sige, Miguel. Ayan, kape. Pator ko na nagkaroon. Pator. Mati ending lang. Ending lang. Ano, ada si kape niya? Paris. Paris. Seriali. Seriali. Kanang dajay. Ano sang Corpu. Oh, can you please kiss-kiss mo dito yung lamay? Lamay. Ikatam ti kaliskis na dito. Kaliski na dito lamay. Pakablawan dagiti dateg dagiti kabala, especially Sales family. Kasi medya ay 7 inches. Kalkal pas lang nga po ti 7 inches. Uy, kanukang tami pa. Apo lalong umatidog da ita. Arod, may sabi nga sonata ti isagot mi kita kayo. Kada kiti so amin na po nga Ma'am Marta. Kiti lubong kata. Hanyo ko mapapalawan no agin inom data. At dati ka po na kas ko na dati sonata. Ngayon na naputan. Agay ko man ti kape. Di malam ay uminom ako. Uray tanal paskun ti ubrakon. Natari patukon jay taltalo. Alawang mamartuk ako. Narawam akon outside di kulambon. Uray tabagi mong takukuamon. Narwa makamat matulog balkon. Gemuray no bangking pagnakon. Yak payamon tiyayan kong alubong. Di ulaan mo no apay tukul titingad ko tatan ng iwan abakal ko. Kaya lipay parenta. Kayak bay tamakabigbigat tay tagay pangikat kuitiday takas laman awanan serbigjay balay ingit pa Melvin tagay alipay pare tagay kayak bay tamakakansyonak pay tagay ipapaskot tumagay tani bakit sermon na diyak sarday. Okay, watching from Taiwan, we have Jane ZK and of course Benedict Sevilla. Pa-request nga po yung Zero Ipandaling para kadang ito yung mapacho. Ayan. Mary Jane Season Romero watching from Kuwait. Ingat, Kuya Melvin! Muray no Marta kakon nakaturpos met dagiti anak ko. May salang iti parikot kon tay dakalang iwan ni bakot ko tay tagkabuwa martega tadi panagsarsar dengan putputan madila mo amin ke madila mo iso nga arak lang ti katukad mo. Alipay parenta, kay kayak pay, tamakabigbigan pa.
Serbik jay balay Tagay alipay paritagay Kayak paita makakasyunat tay Tagay papasko tumagay Tagas bakit sermon na di at sardaya Ngamay na tayo prepare ko nga rod. May sabi nga request from Manang Lisa Cabal of Hilo, Hawaii. Nagita ba? Yan, kadagiti. So, amin na po nga pagkayam tayo nga si Titingeg. Itata Big Island of Hawaii. Kas na kini Kapsat Kathy Cabal Salvador, kini Daniel Cabal, and Manang Lisa is something for you. Napanak, nagpasya Joy downtown. Talaga? Adan na sabat ko abalasan Kinidayak itikan nigid Imisem nakasamsam Victoria tinagan ko kinunana Inarem ko ni Victoria itinabayak Nupay kasta, ibanag na inanusak Ket dinteng ti aldaw, napalaos itiragsak ko Ni Victoria inaklunan to'y ayat ko When nagganas, tunggal aldaw nga aglabas Mamlani sa Salcedo Tunggal adda ni Victoria itidenak Ngem malas ti amin amalas Inangaunak ni gasa Ididinteng ti maysa pasama Idinapanak nagpasyar Joy balayda Ni tatang na tinag nakasarita Ay merok pasensyakan Daawanin ni Victorian Intaray day tay adik akaroba Di ba malumo day ta? Di ba malulay ta? Ay nagbaliw ka Ay, merok pasensyakan. Kastaan. Agad. Kasi bali, pinalikas mo tatay. Wada. Babalumot. Okay, Grace Carinio Belen is watching isagod ko. DJ kanta nga iliw, mano. Kaya kadagiti, itong anak ko, mano. Nagpartamat. Ikaw. And of course, ikaw. Kumari din. Nasakit. Tinakem ko. Nasakit talaga. Itinapasama. Tanaabak kayo. Kaya't na parang naginom ti 4x4 Siyembot tigas at kusinang sangitak Daawanen ti liwliwak ni Victoria Ket awanen iti denak Naglabas ti aldaw bulan kentawen Nadamag ko ni Victoria simang peten Dagus ko sinarungkaran May liwag unay kenkwanan Ngam at damit ti ubing kaduanan Kaya't di tati nagpatenggaan Daytoy kantat Hello, Christian Paul. Di istorya May panggip kenayat Tanag sublin ti liwliwak Ni Victoria sinublianak Nubitin ka doblem madenggen Daytoy kantat Nubitin ka doblem adenggen Daytoy kantat
Okay, damdama po dahil sa marasarno pa yung request and dedication. At this moment, kami tikundaway, iti lag asonata. Ngarod with your cell phone sa karuba, i-text lang iti official text line tayo over 0977-369-1552. Iti paulo na, dahil ito yung asonata, kat tadachansya po nga mga bak iti 100 peso load. Ag sinaruno, dahil ito apo nga tadatlag, tahang nga mabalin iti, ang mabalin iti sag iti dakil nga premyo iso nga sa gasulaeng as per DTI Representative Department of Tourism and basta di kunada kasi nga rod kat iti tama nga sunata po karuba ulit iti paganarutan with the title of the piece, your name, your age and address, okay, and send it to our official text line 0977-369-1552. Okay nga rod, ito yan apo iti datlag nga sunata numero 1. Apo naglaka. Naganasan na biyag musika ading tay mabuy-buya. Dagos sa mabang aran kaunggan day tuirik na. Ngaminta pintas mo awan pang ipadaan. Ismang kayaw day tuy marik-rik na. Dayta nga is-isem mo ay puno ama kabiyag. Kaslalin uluta kalid mo akursunadag. Takutis mo kasla porselan at pangyari kag sikat sabong murmuray na ito'y matag. Nagpintas kanuading aglalo sikat umis-isen. Nagpintas kanuading ipatay ko taapagpingin nga isen. What is that? Pati iparparang kong oras dito na nga pag pati mo makita. Kaya pa winner karuba as early as the first stanza. Naganasan na biyag no si kaading tay mabuy-buya. Dago sa mabang aran kaunggan day turik na. Ngaminta pintas mo awan pang ipadaan. Isumang kayaw day tuy marik-rik na. Dayta nga is-isem mo ay puno ama kabiyag. Kaslalin uluta kalid mo akursunadag. Takutis mo kasla porselan at pangyari kag sikat sabong murmuray na ito'y matag. Nagpintas kanuading aglalo sikat umis-isen. Nagpintas kanuading ipatay ko taapagpingin nga isen. Nagpintas kanuading aglalo sikat umis-isen. Nagpintas kanuading ipatay ko taapagpingin nga isen. Nagpintas kanuading aglalo sikat umis-isen. Nagpintas kanuading ipatay ko taapagpingin nga isen. Pagdangdangag ni Sir Fred B. Alili. Wow, our board Fred member. B. Alili is watching. O di hangag dingdingag, he's watching. Watching ko na tagbuy-buy ako na amay. Dingdingag ko na. At dingdingag ko na yan. Okay, dati background music tabalong. Kat nga
Ngayon po, after our second set, isarting minapot ti Facebook Live, we will continue with our Mix LR. Tanalawlawag iti audio di dya. Iti Facebook Live ako medyo hanga na lawag iti audio na, hanga nakakonect. Ayan, nakat... Di tangor na po nag-gibos iti may kadwa nga paset kat iti nangabak ako kapingayam na i-announce iti nangabak iti datatlag nga sonata iti programa tayo kat taga-soyong Itchagi Isabela. He is 24 years old. He kunak talalaki apo and iti paulo na ngayong kabil na kat nagpintas ka na ding and that's it. Correct apo. And I would like to say congratulations to Edmund Villanueva. Once again from Soyong Itchagi Isabela. 24 years old. Nagubing talagamot nga na partak nga ag-text kasto nga edad. Kat, okay, urayam lang kapsat. Iti text me kanyam nabigat. Nabigat mi nga masango po nga ilo. Dayta. Anyway, giving way to our watchers. Lita Lumang. Good afternoon, sir. I love from Lita Lumang of Saudi Arabia. Pinagpuko-puko dito yung microphone ko. We also have Early Domingo Pabonit. Ano ba yung microphone? Nagpuko-pukaw. Okay, and we have Linda Pasion watching also. Alma Laani Gapal, Jovi Bakli. Good afternoon kada kayo. Ang kumabasan dagiti messages yun nagpartak. Romel Agawili from Kawayan, Sonia Damian. Hello po mga idol from Hong Kong watching right now. Kuna na with the about 37 na agbubuya di Facebook Live and we have 22 listeners from the Mixer. Ngarod, isarting man po di Facebook Live. We will be back with more songs na po dito 97.7 Sweet Radio Nagsam-8. Ayan. Okay, okay, once again, we will be back with more songs on our third and final set. 97.7 Sweet!